Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Ka Khasi Student Union Neya Union haka artrik no pra arajar pausau klapha de jingtho Chief Secretary Jaga Ministry of Ayush ke Sarkar Pedeng ban pinsngau hlor ki sandli ke mak jingdawa hadin bagi samla puli postgraduate klapen long de jing ki sha thangan baklembut sngi hapok ke campus Jaga Medical College Haneya Shillong. Assistant Education Secretary Jangka KSU Sengkeme samla Riches Malnyang hagajing keren bekelar pathai kubor uliat ho bagi sandli keman gelang mentung director bepura hapo kaneya bentung ikene kai bepura haki arli ke Medical College Ayurvedic berhomeopathy bentung principal bepura homeopathy college ban beteng gajing puli postgraduate second batch nak benta ka samoi puli jungsdam arajar phosau arajar phosan. Habis bapa mak penongkong leyok banyak keren banyak thir batu habis dia berkene ka jingomdan jauh permanent director apa kene ka cakap boleh kene ka jingomdan jong permanent director ka rajin ko sibun kene ka institution ha ka JBD bercik nyaj ka jing pen long penman kene ka cakap boleh habis dia berkene ka pentang leyok banyak keren under secretary ayah ka jong kubur ba kene ka priority ke jongki pada kalian kejongki lo ke ayah assurance bah kini ki benai banwan appoint no ya ulu permanent director dan takkan institution handai abang ibu jengkli pat namar kani ke pus kepala slam ha kepala kli handai nak kalian kejongku long ba kadan kejing teko pemikam namar ba jeng tempu pat ke election apa maestra halo elo be dei pat pentan nak kalian kejongku long beban biang wasisen ya ka ba ini benai banwan hi rayo ban ya kabar thum dam ni ka post kepala ka kanika post director dan ni cakap boleh habis dia bawa par ya keren ru spam ka jiwong don ni no hikai po institution ko bangi tip hi kanik institution bon hi vacancy ni ki post batli ki mla pendap namar waya kanik advertisement habis dia ban pelaj pai ba ban tap ini post balaj po kan institution hadu mentam sim yo approval na po ministry tengah pelong ya pinong pinyat jok ka jaga puli bagi namna ban thap ini ki pos kamtang pos no hikai balai teng laban jor hero pa na kalian ministry ki ban approve no ya kani ka vacancy kenang ba kini ki pos ki prepare ki badan ko ni jaga puli ki yo ban pendap no ko biang nama hadu mentang ni su hi ba ki don tang kumba laimut ki permanent teachers ni kini hikai ba don habo ani ka jaga puli ila su thong pa ini ki guest faculty ni kinong ya na hikai besipor bakini na hikai besipor ro hawai ki don hi ke jing yarap namanta pan hikai ki hintai par ka ba kongsan pa kulong ba ki affair na sibun ba habede ba ki permanent faculty ki ban hapo aneka jaka pule kana kaliang ju la ai ki munjur ai ru ya kanika assurance ne ka jing kular yangi ya ka bonra ya kanika kam sapo ministry ba ministry ro kan approve no ya kaniki post ki balai hapo aneka jaka pule bede berkabalai ki keren tu ke jibumdan principal jong ka college of homeopathy kani abang ikan ni kani long iskutu hoat ba hangni dan artli ki college kata college of ayurvedic and college of homeopathy te hapo ka college of ayurvedic dan long principal permanent lane principal no padi pura dai habade ber college homeopathy pat umdan principal pura jela syutung baik principal in charge nak kapor ba kini principal in charge tu hawai benai la klian no way hau benai la klian no way bo jing e paham tambi ki samla pule le beran hapo kani ka homeopathy college dai kani ka bantang le keren pana kliang ka jongki ki ong ba ai dau ya ka ba ki ong ba mdan ba apply dai kani post handai ngi ngis ngotu pat ba pemsiam pemudi ketika kerwa kabaya kabangin banjur kamtam yakin osong-osong jok ketika jela ka jongi ya kaba kin do labiang kriteria repair ba na bentapan tap ini pus principal ne college of homeopathy ya bagian tap kenang ba kaniro lembaga jing pendap ini pus kenong ke jengku kamtam e kediki samla puli ba puli po aneka jaka puli entah ka ba saupat ni keren sepang kini ka kelaban internship mo ya ka ba kini ki samla puli hadin bagi haswa kendap ni ke jong puli ke jongki ki julet ya ka ba
kene ke internship ke ba juvenile pas juvenile ni sistem te ndai pat habede ber kene ka benta nak kaliang jong ke institution kala pen lengkot ya kepuar ai kana kepuar wakin ibu badan teri yang luluh juvenile seneng dari lengkot mas kalai benai te kene ke pendekok sibun ya kisamlah pulih heli kam tam habede bagi emergency cases nama ko bangi tip hi hapo kajela ka jongi idang tuna habede buat ke hospital lagi penjadil buat kene ka jeng pulih jong kila dari ka ayurvedic lah homeopathy anda ke jepun kot su ya puar ki ka wara ka jing duk nong ka bakrau kan tam ki sama pulih dan kaliang ka jongi ngela kren saya ka ba ken bu bet kat kum ki kendon ki belabu bakin bu renti ba kan ni ka internship ka ba namanta ki samla pulih hapo kene ka jaga pulih ka de bonlong mantu panai seneng yamar ba ka jepun kot ya ka puar kumbal pelengkot ka institution kora ya kecing ya bersibur kam tam ya ki anda habla saya sengi pat kila join ya ki ku bagi bentrai bagi hospital repair ngikren lu ke poin ke pesan kata ka isu ke pesan dari debat ya ka bangi leker pat hirup ya ka ba nak lihat ke ministry ke depan approve ban pediang ba kan don nu kecing thot habe debat pentung kelas ya ka batch ke ba ara ni admission namanta kene ki post graduate course namta usna marja pusau basna marja pusan ko bangi tip i ba aduk mentaro gitu samla gitu pulih jong ni ka institution ki bayaki habede ba kacing muslim yang affiliation kene lo kacing nilai kran ha lengkap ha bat under secretary tu por bangi kendu yu ngiloong ba wat nak liang jungi ka sengru la shim ya ka jingkit kya la shim ya jingkit kli ya ka bangi la pha xct syau Profesor Saha pada visi in charge tu ka school bani hu ya ka bon conduct nan pulong no emergent academic council na menta ya ka ba anra e kene kamat council kanang ba nyo ban approve no e affiliation nam ta kane ka nam ta kane ya nam ta ka post graduate nam ta kini kena ki padang de ka first batch ni kemikran saya tadi bentar namar ni studi na kalian joki do lai tadi kimat ya ka baki ki sok satkan ni bede nongkong bede ba stipend ke joki ka ba ba ede bat ka affiliation ka balai bat ka dei supervisor bat ka jumdon supervisor lagi kai oh ni kini ki bentar ngila apa ya keren lang nama ka jumdon supervisor kai nama boleh kata jumam nak pendap ki vacancy lo dah lupa habide ba affiliation na kalian jungi la patai pimene ya ka ba ngila simkhia na kalian kasang ya ka ba ngila kepat ya ka inokunya juga ni hu ya ki bikin bu emergency academic council kena berkilo mana proof na affiliation habide ba kata stipend te nak kaliang jong under secretary layak kenduk itu kisah pulih ki basatkan banget hidup dalam makasi keren joki nama ki basim ni isu ibu dia yang keren nilai keren hi under secretary buat nak kaliang under secretary lu ai ka verbal assurance lega kejung kular jungu bo sa simkhai kene ka kam nama wan chini wan sngap ya kejung joki samla pulih ka baki ki kenduk nak kaliang jungu kini ki isu la ne kini ki mat ki bangi ngira khmat jong uru nak liang jong u sara ska ministry ya ka ba kan kubur no ne penjur no kini ki baro ki baduna ko institution rela da kaliang jong ministry par kaya sab kuman kumli ka masi par pelongi ka seng macing di ko senjam ta haju kupur ni ban biang hiro ba kini ke cakap pulih buat ka ba kongsan hi long ba ki baduna kena pulih na mo lawan hi ni ki baduna ba sem ba kindu ki samla pulih ni una kaliang jung la mulong kusiang wanra ini ka kubor sa industri atau kusiang kalau por na am hadu kumbakan kan ai por yo ada sekretari dan pendek ni ngilaong under secretary ba kani di kam ki ba kongsan oh habede bat ka kumnu petrun ni ka jaka pulih ni bana kaliang jungi ngila kami inti ba la kumnu ru harus number 1 kini ki baro hai ki de ban saiso no bat bede bakata la da nak liang jong prime ministry kaya kuman community di punya nak liang kaseng mensi bat sim pada kiwe ki senjam ban penkongo ya ke ministry ya ka ban sim kia ni ki mat jing dawa ki bakaseng kalabu kunjuk musala pulih jong ni ka cakap pulih kalabu kadau hi gede be nak liang jong ministry ki approve ko julong hi kerukom nak liang institution menungkong ke ban pha ka number of vacancy sa ministry ba ministry kan approve bahadin bal approve for ministry nak liang institution ki sala on conduct pi kan pot ki tin hab kin la hab ban form the select committee namun taban tetap begini post rena liang institution ki le kata rena liang ministry pat ki approve
kata kadau na kalian jong institution hadu mentaki Allah pendap ini pus halau wede tak bentang ila banjur ha khamat u secretary jong ministry wi ong bala kumno ro de pun approve no kanang boleh bayar kini ki pus ki batli ona pendap onu mentau sna ban nu sna hati nai ki ban kong na pa mentau nu sna manwan oi lembar lada ka ministry ru de ban sutu nomor habanya don apakah ai approval ban set up ikini institution kanu ga cakap pulih kamla bolong cakap pulih kena dono kai kata kade ban sutu syai ba lada menta gini ki vacancy ki badon aku kade ke cakap pulih ada pip approve kini ki kena ki badon hang ne pat yanu ni mendo ban hikai ki kata kade jingli mendo ban hikai ki te halo kata ka benta hing laban biang ba ki samla pulih ba pulih ne ubangi ngitip hidup petang lainut kini kai gidon di department hidup handil tuli gidon te yanu kini kai ba yanu kini takadau lakumno ngila keren sai ba de men pendap no ini ki pos nang boleh kan long kecuman toy om tang institution de kecuman toy hidup ya ki samlai ba pulih institution